Wonten undang saking penyalon arangan punika wantah asiki kewentenan Rua Bineda. Turah mangkin Rua Bineda punika tan jawenten tios wantah konsep keseimbangan. Dan presida untuk ngamargiang siki-siki punika wantah mepaikatan utawi saling berkaitan. Tapi mawinan yen sampun presida ngamargiang utawi nyalanan Rua Bineda punika pastike sami kauripan duwene becik. Ring Bali ketah wentan sane mewasta tapak dara. Wentan sane menek, wentan sane turun, wentan sane kakiwa, wentan sane ketengen. Nalar saking Rua Bineda punika metu malih sane mewasta buana agung kelawaning buana alit. Cetana acetana purusa pradana segara kelawaning giri. Titiang nentan makueh matur duaning semeton titiang sareng sami sampun pada pawikan titiang boyoje nasikin segara. Genah hiriki mangkin ring pura dalam puri pura samuan tiga dahat genah mau tamu pisan. Doke dumun lelangit duene sarang sami da batarempu kuturan nyikiang kayun sekte-sekte sane wenten ring jagat Bali. Punika sida jagat Bali duene tentram kertera harja nyantos mangkin. Punika dadosang titiang pinake dasar ngamargiang ayahan rahinane mangkin. Punapi antuk ri kawentenan Yohana duene ring jagat Bali pemekah siriki ring jagat Gianyar lan jagat Bedulu sida sayan-sayan masikian sangkaning ayahan puniki. Duaning yang sampun masikian sarang sinamian pastike adat budaya duene pacang lestari pacang ajak bawas kali makin. Nalar bisa joroning penyalon arangan wenten pemargi sane makueh silih sinunggil mangkin wenten watangan iri-kiring ajang Ratu Idedane wenten patpa. Sadurong lanturang titiang lugrayang titiang malih pisan nunas gang reno pengampura. Tapi pakulun lingi sesunan titiang sarang sami ring dane jero mangku jero pangempon lan semeton titiang sarang sami. Puniki ring ajang mangkin wenten papat watangan. Puniki wantah ayah-ayahan Yohano duwe seka drona duwe sarang sami sangkaning manah las carya neking tuas. Yen sampun ngayah ring ide betara sampunan takut, sampunan jejah, sampunan nenge-nenge. Jak memargi, jak lagas. Duaning napi, yang sampun las caryo nekeng tua sayah-ayahan Ratu Idedane sarang sami, pastiko sweco ide sesunan mepaice waranugraha. Yen sampun kepaica kaswecanin sida kauripan duwene memargi sida swadarman duwene sarang sami memargi gitu. Nalar majang ringsang saya pawikan ri sajroning inek puniki titiang nenten akeh mebawasan malih titiang nenten nguningin napi malih duaning sang sampun pada pawikan. Punapi pula pali selanturnyane galah aturan titiang. Waning titiang kantunwi muda puniki saking Yohana ten purun titiang. Wantah antuk nguning ayang manten sangkaning seswecan ide betara sida titiang nyarangin Ratu Idedane wangine mangkin. Ngalor pangelungsur titiang mogi-mogi male bos-bos riwosan penyalon arangan puniki dane jero mangku dane pengempon semeton titiang sareng sami sida ngamanggihin kerahayuan kerahajangan sekala muah niskala. Yen sampun sangkaning ayahan tulus nekeng tuas pastike titiang yakin ide betara ide sesunan mepice waranugraha.
Inggih asapunika sane presida turang titiang menawi akeh bebaosan titiang sanetan manut ri sajroning kayun ri sajroning manah Ratu Widodane sareng sami titiang nunas Agung Rena Pengampura. Duaning titiang dahat kantun wimuda pisan nenten nguningan pun apa pun api wantah asapunika sidanduk titiang. Malih pisan titiang matur yen sampun ngayah jak momargi jak lagas pastika sweca sesunan Ratu sareng sami. Inggih asapunika menawi teu kirang langkung titiang lunas Gang Rena Pengampura maka wasana ngatur puputan titiang untuk Parama Santi Om Santi 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 Om suksema galah waliang titiang. Iki titiang ngomongan matur Ratu Widodane sareng sami kapingajeng nggurayang titiang Sijo ing susunan sami kabeh aksi semabang batik titiang pianak-pianak titiang ngayah dados bangki-bangki sarenian kapingajeng aturan pengendali umat kum swastiastu. Sedurunge titiang undang titiang ngatur semaning manah ring seka truna-truni Udiyana putra Udiyana sampun mung saha pisan iki mangdaning wenten sane mawasta bangke bahyan iku titiang ngatur semaning manah ring alit-alit ruwene seka truna-truni sareng sami daler ring warga duwene wenten masih donatur niki Gedi arang niki okan jero Swedo niki ngaturan coli malisiki nika mangdaning cangkep papat nika wenten nggih nika dia ngaturan susemaning manah kirang langkung ayah-ayahan titiang wenten pianak-pianak titiang wenten cucu titiang niku dados bangke titiang kirang langkungne dan wenten kirangne mah weh mon yanin titiang undang kadi mangkin sareng akeh iki jelas sampun sang sanewikan dan burun niki titiang ampun tapi ampun pensiun tidak ngiring yo mungkin ngiring semua ngiring macetok ngiring yanin kan burun ring sedro ijen tiang kalah cuma ngiring kemauan sane dunas titiang sane ngelarang mulia ngelarang niko ne dunas titiang bani sane ngelarang darmo pengliyaan titiang duanin darmo niki dan memati-mati niko ne titiang terburun duanin piwenten bican sun titiang terburun sane sampun memati-mati lihat memati-mati ngiring malipidan titiang sampun ling sekian tahun titiang ampun dados bangki meriki titiang ngatur ayah yang rerah titiang anak master lah gede lah gitu nah. Boyo titiang sangkane nantang ngiring minat dan burun sarang akeh malipidan yo niki umat titiang bidur semau niki sane sikau di taman iring-iring adan titiang Iwayan Sutejo ya niki pianak titiang sane paling alit di sane sekelot ya ada dia Kemang Juniati sane duren ke niki lo ade wasani Sumiati niki wedan cucu di tiang si kajau
Niki ampun lawas, niki boleh, niki ampun agak master gede bangin. Niki sudah paling hutan tadi nih kan. Iya, giring terus mau bisa, pengutat yang atur Pramosati, Sati. Inggih raris duaning sampun kula pali sami jangkep sanemangkin durusang sampun jagi memargi nuju Setre Gandamayu. Nggih salewenten ring selagan Bali penyiraman sanetan kedua lamongan mangga ledang ngingsir dumun bos-bos nih. Bendusane betine becek nampol nggih tuwunang malih gede. Nggih. Becek ang una nika ring prabune becek nggih. Lana.